akataho mitima yetu tuine kumweshengereza tukashabe tuganira hariwe Yesu akataho mu mutima gwetu buzima yaza kutuzarura ashanje mitima yitetebekinde program ya Msimanta oyine Claire Mirembe mpaka shaitano nsime mbabaza habwa Sunday yo kutandika ukwezi kusya Sunday eriyo mu kwezi okuturi kumanya kecyo kikuru cyamija mwene bantu mwizo batinda kumanya hori egishahankeji orenkahi oyo nayetebekanisa kuzahira mizo warjireyo ninga magara tumaronji kandi of course itwe turi hakwereza kandi necwe kaci kigambo cyitwa cyerizoba twaheza kucirigamo nimbata barusiana mwe barabakigenda munetwe kandi akiraka nakecwe kaco bujurizi obujurizi n'ubukuru mnonga nabwe nerizoba twine wishimwe Charles no bujurizi burunje mnonga Charles nanda kutugambira ejembere yakuriremu embere yazarirwemu ekaberi embere rukushachi iwo yonore program oyine mbere nkera Charles ninge yawe netana haya Charles yawe tutu mwene nintekateka ngo yawe nebasa kubona jutapana utije ya Charles yari harabaje yanje nimbi mnonga konka yagigaye yazatireka nje mbagane ho bujurizi bwanje nabishemwe mbagane ho bujurizi bwanje nabikiriza Yesu kubumjino wamagara gabo obundi nimwe abataka mwikirize murebe birungiye se byakorire wishimwe Charles nimwe mukabasa kumuto mu magara ganye mwene wishimwe Charles twakushemera nanye nacyo kubashanga iyo bari kwisha nashemerwa kandi munonga mukaba wita simwe munonga amina wishimwe Charles ntenda kumanya Charles nozarwa hi Charles abazire bawe ndabara nibanyeta Charles tendo mbona nizarwa umukanise yibakwete yakashanjure muri so bwa Kigarama ya kabiri muri ya kidiko nare yamasheruka twakushemerwa ya yebare no kuja kujura izina rya mukama wa Yesu Kristo yes mukama ni muronji mbwene tuenda kumanya wishimwe Charles ukashomota kandi ningashi ejike wazarimwe keriye kari kushaki Charles ogumurukura akazarwa umushinjo babire mbeta ya Fese Rushanga na Geradesi bazara anda babire mbaturu mucweke cyo cyakashanjure kandi abantu babire mbakorese imikono barukwinga kandi barukwinga kurya atari mu byo kushoma atari mu byo kuguza nashoma kunabe nayi kumukibina cyamushanje sente za yanga kuzayange najya ntibishukushoma kankoreke kandi witata kukonosha mutora shomera kunga kababiri koro chance nonji akaba inente naza kurisa kunarisa umwaka nkagumwe najya nta tibyo kurisa tibikuza kumara otibyande nabyo tubikumara nabargaho obugire imyaka engari obwe nkanye n'imyaka 16 yabiri yo bukuru naize kubera ejekekeriye y'abajunwa ninge y'ibikujunwa kekekeriye y'abakristayo hatari mu kujunwa barukwisa marwa kuriyo kunywa tereko nda abantu bija basitamo banywa ze yakaino honembuza leta baga turya bweno nakurro mukankejo bwanyuma ko nashikize imyaka 20 tata yanjye twunkama nakubirya nabiheza hushwera kwa tamrobe kurisa watora kuna tamrobe kurisa nazo mukana naza kuhinga kuna hingira umwaka gumwe byantama najya ntemuze nkore atwana ndakora kintezo kunyegese cyarani yantora yanyegese cyarani kunizere nabazira umwaka nkagumwe kunarize kubazira umwaka nkagumwe nacyo cyanshobera najya ntubuza kusiba nsitamuhona hashi nagira abantu bunabire nyine groupe ndije nkuza kusiba cyarani ize tuzo kunyomara yabasigaze ubonyomarwa kagariyo atacarano za kuronda hoki nayirukanga twatandika kunywa nangwa nanywa wagesiyamo nanywa ako moto yanjye kabane jyango kanzi biro kutom banka ndihagaze biro kubera gakanzi biro kutom banka ndagaze biro kubera tugakubera ntwa ngata machike nangwa ari ubutwazo ogata monshike ngari ubutwazo mumpaka zo kunyoroshe nkarwiyamo mkubaritire munari nyora rwabaruka nde ngogu no munye ubusheke ubusheka sheke ubuhiye rwabaruka namanya ngo nabo wamani
warengo wakore kitakakobaga kashono kubarusha kino cyo twagera cyo kuzana shereje amani nicyo ndiyo musigaza ntiyo wamani kandi nanye ndukwereba ngo nyina magira ki amani kandi ngo kangine mbene muzee ajya tumbene ate cyarani cyakuremere atumbuye nushwera ni uzumbashije ejo groupe babire niye kera shwire ningiwe ni wabe no kubanza kushwera ate je nabire nyine akatari mu kushwera kwa kuriyo kunywa shwera kafutarmo mbene muzee atinga ashari so yatashwera ati wayatashwera ndebye ati tikare oteri mbasa icyo nkani ndeba iki cyo kujya ngo tinka umbasa nkanta kukireba sente shokozine kandi sente zikazo bazuru zitata no yabera mpereza ngo nangwa rubuna mbuza tubishiwe ko ndashwere yezo kugura sabuni neke sente yacho mukazi wabiye ate kitete yana kucugura mayice namurebira mo katingura tuyakingura bikinaje namureba iki musimira tararebere kujya ngo ndi umworo ndari ndiki ngo ryo musinzi nari ndi umusi akashobora nkaza yosinzire kandi akuza yosinzire tanaza kukwizira bwana cyane 5 shwera ogendeye komere kote andi yo kote nkangine ngagena natize mpare ngufunti niyo nagenzire muri impare ngukwazo washozara kandi yo nagire ubwo nkangire kumureba manyo kurima amureba mwenu ece namusimire tararebere mpare ngufu tararebere ki nawe yakunda Chinane tanu mukwezi kwikumi twatayizana twatananye nashwera hati nazumbashwiri wabomushije kabasagazi bajya guti umukazi nguriyo tana ubundi bamusi kongato yine murumo akandi murumo kaguru tubwe nagarikira kimwa cyaro kwinga umwana gwa tata mukampinga ncijya twakama muzeyi umukazi nanda mazuta kandi kunani nkoro mwa wati nyono nunda mashitangiye agampar kumpera mama rukunjuma Nkagamba. Mbwenu tugumiza mutyo tuzara umwana wo kubanza. Ate kutwayize kuzara umwana wo kubanza. Yangera tato rugo mwanje. Zumukuronda y'umwarature. Ankwasa tutombeke cyo akari nekibira tuteme imiti nyombekera nkawa kaju ngazamo. Ati nanye ntura. Ishaka kwangana. Kashaka nangunda bo kuba ngani mukorere mirimo kwinga yo kugira mbeno tuzomwitu icyo guriya kitindayi avuga mahitongora twayitongora nguje ngumbuza mama bishi atinyo ndeke atirebe kishaka nkiriya iroko muze kwinga muronde byo kuriye byanyu ebintu biguma konkanje nta konkachi sigo mukazi yaza kwinga nyonje ntaragazanye uzakabara mante yuchupe mwana ntajitire yuti nkora mweko nawe manyangu ntaka ganywire tinkugwezegera munuga ndiyabere kujya ntantanyuro tingwezegera nzanchi haye mwenza twinga ati nyona ro twabara hanyoko ko umuntu harimo kikunjema kikundetera mani gukwinga ati ubonda hingaro twabara hiruko tayo no kunafugwani ubundi tutongatongana mwagenda mukanyungumiza mpinga beno ranga ajangerere mbabazi ubu namushwera atinda gambire buginyi ankamureta twatasye bibe bita batanga shaje beno kinana na mushanju tugenda tugire kwaruka wabo ubu namazuru mwaka bwono gwa kinana na mukaga chikayo tuzombugenyi nyana byo mugenyi mukuru imbaga tekirwe bugenyi bwona mbuhinda turaraho bagareta murarayo ahabukwe kasi kuko gigire kwaruka to kumara ibiro bibiri mano urare ibiro bibiri nkagatandika abo mukwaruka je ikase tundi tingweta group yangeri y'abanywi tukuronda abanywi tukuronda abantu abazire kutwagenzere nabo bo tubaragayo tutwararayo kurarayo bagareta tugatandika tukanywa umukwe mukutana bashesha twasiba turyaho mishoga twire bwena ciro cya kabiri ecyandetire kura nagira ubusasi mbene kumbanisha wirente nyemereye nkawanje nabondi yo nindanze hampara hangwisha umwana wo gwerirwa kagwe okwanyimoko bakugambira amahara wabo nege imyaka n'ugumusigazi mwankanta kiri umusigazi okwabira muzeye habwe cyo kunywa ngo nashiwe ngo ona no ija kumbasogu mpora bamugambira byingi cyo kumanyisa umuginyi ubwona
bumbire ntekirwe n'inyenywiro kukirayo tukanaba kubinga ariko mu ntebe nshitama bushesha kiro cyo kutsibura bazaba baha speech baheza ntkonka nanye nyenda kugamba washwazara watatazara ngwe tunugamba cyo mushuri yawo sinzire ati nugamba ababe nagamba robyo nyati nganga umureka gambe ngumureko mukwagambe nenye mukanyemera tumzeye baro kuterize nyama tuzirire tuyuguta kandi tuyija ntubwo no kurgeri izoberi ntinde garuka mu mbuga yawe nywira marwa abaye mburu kumpurundi jo nanyurire mpare ticu nugamba ki kutugura mwana wawe torga ntinde garuka nywira marwa kandi ubwo mwiki ugende ntwargaruka yaje ngo namutera bwo kunyamarwa tunyote ndija kunoya kabiri biro 20 byo kwa kashatu kumyorwenda cyana mushanju batyo batsibara tutaha kunarigiraho cyangwa mu mutwe twayikomuka twatebye amakuru kubwa sesere naza kanisa yitwa Janjure nabagambira ntabishemwe nywire naruha ngwena to kunyangiza renta nakureka tinkigaruka kunywa ndwanire narwana naheza atinkigaruka kurwana nkozire binkozire byaho mbona urango nyibembere amen kurgebero 20 byo kwa kashatu kumyorwenda cyana mushanju ranga yaje natinda umbona Charles yaba musya ati Charles yaba musya nareba umukazi yaba musya narebeka yabansya ngwe ntata nabo umwana umurayi numuka kugwenda kwebirwe kuri nyuma kokwe kigabwa kirye cyo cukuru cyacu nana mukaga nsigiro muka kuteka nyama marwaga ryaho abandi baza kushoma yori yakuteka ndio ntekere nyama amarwaga ryarbeje kandi gakaga tari nkawe abira bakabi nebibungu byabo bagateka nkoko mbene munywani wanje umusigaza ajatije tuzi kushoma abashika bagenda ati ntuza kushomera hiha kereziya yari nyatana ne kereziya tukari ntinaza ko nabo agenda naba kwa ikayo atamwe kitete cya munyanya ayija kwa ikayo basanga natire mu sate tisati no jore tuzware kitete bagushe kasate tumurembe tutaza munana mane kitete yananye nce umusigaza jore kitete ni wo kinagamo cya munyanya zincinagamo turgawo bamwakira bamutasiyo mu kereziya nyongere nshono ngumaheru kanyaka cebija kunyakira kuntasiyo mutyo utinga kiteteya umanye kinageranda Yesu yanyishurura bishimwe bari uko nyanda magambire ngo ruhanga ka kutayayira kuruga kinana na mukawa kinana na mushanju nakwatura urugendo rwo kujuru ati nyine imyaka nkaga mazima kuko mbasigaze ndi abasigaze mazima mbagurisi ndi mbagurisi kunabende yawo kinana na mushanju nayirize kwikiriza Yesu nko mujuni banyetaha kanisa yuti yo burisa bampo bukumi Manyoko kunahirize kujunwa batora n'abakebezi bantora no mbakebezi nabo mukebezi mukanisa kabatwara amazina aburisa bareba ngo yeri izine ryatinda umbono ryo mukanisa y'umuruka nubo musigazi ngwe nakure myeto yo burisa wakore myeto nakure myeto yo manyiri ibintu byatanduka kwihinduka bikahinduka sinari byahinduka kinana mushanju kinana munana bantorana nazo mukoreji nashoma umurimo gw'ikanisa azabashije nirukangasi nanyerra nayuzya najwara umukazo wabere yayenda kukura habwanje nareba yagarika yabo mugiraki yabo mucyata natu wamureba to kubasa kumbarira imyaka nabyo tugushane uko no mnyeto kamasi kinana munana kunahereze ku rwo mukoreji staff inashangiro mburiso bwa Kigarama bangurire koti mwangu kantine kakotu mushaka bangurira shuti ajwara shuti nanye narebo ekitindisa cyo Charles yaba musya tenumbona yabatinda umbona ukurugobwe nagamagingo uri mu mbabazi amina nashoma nabumburzi hati ninkoro mu kanisa eyibar kweta ngo ni buhihi eriyo mburiso bwa rwibare muri yakidikonerere ya rwibare kamasi ahabwe mbabazi taro kindi uriyo wabera umusinzi uriyo uriyo ati numbuzi owabire yabire ko mugurusi ati numusigaje nkugira abantu mu myaka nkaga ngo apana bahakana ngwishe jo kaginti kashitinda nywira amatega Yesu
ahabo ko bankarebe iki cyeshongora cya 2014 arimwe tweka ngo byone biyandaga nise tari bihindura kandi ari yaguma nabimba mwana ko bwabyo ahubwo cyo ningambara abantu ngo bija hari Yesu n'umujuni bija hari Yesu n'umujuni w'amagara gito kandi munongo mwo mbona ko buturi mu biro byo kwitekatekera kuzarwa no kushemeza aza kukweza kushemeza ugenda nona kumko mukama siwe tendo mbona Chelsea ntwenda kumanya abirire baho barinka yati abana banje nyina abana 8 sigazo mukuru no mwombeki urukumukuratara na waka kuyarebera umukuru we yaje mu kumbekana no mwombeki konkati tari mu Uganda mu arya hiru umushoro kubakuratara kwaherize siniya yakana nawe yaza yashoma iby'amahurire nkebi ko yakora mu mwaka gumwe ishaka yavugana y'umushija yamutwara wa kabiri ko bakora turondije umusigazi aryomuka kana kwaherize siniya yakana abara munakora ndije umirumo ndije mushiki kuyaherize siniya yakana ajoininge bya polisi arikamparuka none kuyakireyo yahindura bamutomwishomero yatandika kushomera mwena kana amanyoro shwahiri munonga atariyo n'uwari kushomesa bakadogo ushwahiri atunye n'abasigazi babiri baherize cya kashatu andijo aherize cya mujambo nikwendi intyo abantu bagira ngo sente ze kanisa ni nyinshi apana ni nyinshi kuko zo mu mbabazi akasento zipurani ingera zigira zita zikora ekigambo kachimwe wishemwe Chelsea echo rukusigira aba batakamanyire Yesu na ikinko basigira neco kumanya neco kubagambira ngo bije hari Yesu n'wayine byona amaro tugine kigine kurwana tugine cikwine ubushambane tugine cibwine ko kwije hari Yesu akwiriza byona muri byona abo kuba nuwe ayine byona kandi wari kurera je kakwerezo kozya ukagenda je kaba umuntu ushimira kandi nakwiyegeso kugamba nuko kubatashomere munonga atsunyoke nkwemerera kubura na bene diguri tuba kundera umugara munonga munonga wakombera mu kirye kikarasi wakombera mu kirye karasi cyamusanzu mbese nacyo manya nkakeza ziriyemba bazi tukatera cyo kundi mu kuciza bazima Owishemwe ni nyenda ngora mse ngo mchara wa kugumiserizo mu mbere je takamanyire Yesu maramusye nyenda kora musya abeka yanje na munongo mchara wanje mwiri konkete tukubeta bacara n'abagore n'abakazi bibone tabara ngo n'umukazi bava kweta nora kindi umbona kandi unasugumuka kandi uri kumanya ngo ndya mazima n'abana banje abanyenda kubara musya kandi nenda musya abeka nisa yanje yinkwereza yabuhihi nguranga bakwase na munongo mu byo biro byo kwija ranga ijo mitima yitu tubonewe kutegura abone kuzarwa mukama wita simwe Yesu nabakunda abarebe ba program ya Msimanta mwe barutambura nitwe icyo kicyo cyaje gice bujurizi kandi of course bujurizi ndabukora minonga wari bawushimwe cyangwa nakugira ati nkani inyomarwa ni ndwana ebi byona yakugira ati nkabyesasira nikiriza gukoratira Yesu nikiriza Yesu ati cyamagara ganje noreba ngo nicukura minonga mwe ni watakikiriza Yesu kutegeka amagara gawe Yesu kutegeka ibyawe dende kumanya cyo utegereze obirane bobo utegereze ukuzarwa kwa mukama wa Yesu Kristo narabaje ngo izo bane cyo cikuru cyo kutandika amisha icyo cikuru cyo kutegereza ukuzarwa kwa mukama wa Yesu Kristo twetebekana semitima yitu twetereze ubu turi kwiterereza ukuzarwa kwa mukama wa Yesu Kristo yenda kubendeza kwikiriza Yesu nyenda kubendeza okutegeka kwikiriza Yesu akaza mu magaraganya akabategeka ahabo kuba ko kumwikiriza fayiro ne hinduka wareba wishimwe Chelsea fayire kahinduka tuboriya wabire narwo mukarasi kushoma ati niwo byandame byo kushoma mu ndataka tarashomere tariho ubwa hati no muburuzo mukanisa no muburuzo mukanisa na yemerera tutabura kandi aburra nabindi za diguri zingaye izo zona nimbabazi twikirize Yesu ategeka amagara gitu aha sigara utari bibyawe byo nabyahinduka nziza tumireho program kirenge ya Msimanta of course njere ni mpaka shayitani